Aminista na chichi na Akoru ka ichorin Helen Adoa Beku ngesali Itunga le marakiro nuka Politiks kusurte aina kinto Akoru. Pakara lebengi kapuni disida mamngenya kaina koniko iti. Jiota nukosi. Kopa na kodo nga ngets. Ari jiose anu modin kedo uchor. Kopa na tesi no buno uchor kedo modin mami yoga ikinos. Lua ngaido esi jiose anu akesi. Isi politicians si chela kini loli wala rakwa pe yoga senera sibe kwa kisibo bai aloto ngaren. Do esa irito ni moyi akusungoro to ni tata ito ni jai tedo bala raido jo arai mame raido so. Nyesibona kai chore tait kita kini dojo ongeru na center. Jodi Paul, Jodi Jenny. Kejangunda Apollo Chelong LC3 o chapa tawnu kansulo Ezra Omongole ngesi echora kyangalo aijali ponesho luago na de kinyom kanwa masha luitemerete kota Ajalakin angor na jawte modonga jawte modonga ngololo around lo sta rauna anyu net ane ay to dikin changor ko re bon be bor keri bu munu jo ane jaganga tane bulum na ne jey yeni muno jo ko tek be kin to maso am shoyit so akachor tana jangoro ngisi anye be raikinte ke samudu ngangun ido edauta sakon to jokasi na peta no kali akes katino no yangasi do semeroi kede anyu ni disposition kele per kusanga rakin kes kalia to so mayta remumin na dum tukesi na jay hono blado wayle modonga ekaretangor nuko chapa tawnu kansolo kanu agangata na imudunga anilo stroda pukora kore de kiata kinyestare rengsine olale bebe ile modonga anakin se mudunga ikinyomo la mama so konye so mane se joka anakin so ikinyomo dumuni kanisa da polo kale akosi mamete le musikinyo konya angor ikora kinese mudunga mangwida rete nyeki se ilato tawu sa ai tunangor otomo chan le mamete le mikinyomo wanti si chan e korrelo bono mameti kinyo e poli kinme be yi mamsi pero tagwela je so mero lo eduwe mikrisa gweli kinyom Neja Aminista kono sa shala mikini jako na swam yata ka som kona lo stenga rain ayi Helen soma Kanuka TV East Rebecca Mongin ko Serere District.